Ole tuntu video chuanin bengwarna website ina news sang anon update te kan thlirin kan ngai thla hawanga kan chieranga ti chuanin poinne henin news chi sang ron chuaka chungzinga chon hei MCS chapo takhi anlo omle nge moni press release chuanga hil khopin thute aron thangle ta engpo ni se bengwarna website hi kan faklok du chu an news hi atoi fel faya hun nei remchang vaklo te tan po han chiar mai ol sam hian in anon chu athina bengwarna website hin ti tha thei khop mai in lo chiar ve thau thin don nia ti chonin ma severa hen judgment om le ta chu pu HTC larin chana ko tangena nia Dr. HTC hi kan che dan tur chonin I kan just jinga chonin alar berpol ani to hil mai ometuna chon I ama hi pathian tri mi tak ako ta hanlu po a nui deuh sang mai dikna du mi pabiak nuam takani ti kha kan sema sanita sela ti chonin Supreme Court kan tingo chu sorry Special Court in Shemna Puang Harantia Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC rin chana chuan voin ni som pariat thlathum kumsani somni pali hian ni som panga thlathum kumsani somni palia eiruk thu boya thiamlo chantir CADC CM hlui Buddha lila chakma leitnupui Sujata chakma Shemnakha aron puang tani ti chonin Special Judge chuan Sujata chakma hi kumli chung jel tang tur le cheng noi som pani choi turina shema poisa hi ape theilawani chuan kumruk dang jela atan belang court judgment atang alan dan chuan CADC sarkar chuan kumsani som pani khan an session hall sakna atan cheng noi zani somthum pani an muwa contractor asakna an thotira ma se ahnuwa CM Buddha lila chakma chuan session hall sakna hi anupui Sujata chakma power of attorney deed of agreement mangin atho chunjom tirani power of attorney hi enge court hemi ukil kal tlangani ngai ania entinan mundangai lo omta ti chuan I thiante emo email chete kha nangma ai o thil ti tura idu chuanin power of attorney ir siamanga he nu he pa hi kai o in he thil ti tur hianin enge kaphalani mo kai o thil ti turin phalna ka pe ni tiang zong khanin power of attorney pe khi chuanin kha antimei thei thina chu power of attorney karon soifina ni ta sela ti chon thu boi ngai to ni lain Buddha lila chakma hi athi awangin athu boi ti to pania Sujata chakma ero apasal ne na cheng noi som thum pali singruk sangruk zanga somrit panga ti chingpen thu boya thiamlo chantir ni in jela dalu ngal tura achung thu relani ti hanita pu HTC a ti thathei khop mai ni hi ka soi takan khan dikna du mai ni ti chon hei road felanu ron lang le a road felanu hianin FIR thelu tani ani hi environmentalist zongpo kan shet lar tak khanita Vanam chuangi road felanu chuan voin ni som pare thlathum kumsani somni pali khan anti corruption bureau SCBA luangmol tu vaisam PMGSY konglai na thoktu contractor le lunglei road division 2 lunglei Mizorama hautulu bertelaka FIR thelut Vanam chuangi chuan luangmol tu vaisam PMGSY konglai meka kongsir tuiluan kor side drain chia video clip amu thu tar langin ama in he konglai mek chelutuk chungchang hi kanlo soi photo a rilru alangal zarmai lungleya kathian pa in PMGSY suma luangmal tubai samkong lai mek RTI dan manga adil tepo minon thon hetiangani chuan anti corruption bureau SCBA FIR thelu tur ani ti in thutlukna ka siam tani ati he kong lai na thoktu VRS Construction Zonom Aizole Aviltu Mizoram Public Work Department MPWD Lunglei Divisiona Aluber Engineer te mipui poisa Public Fund ngeya mipui tam takina ansor tangkai tur in kalpo na konglei na le avil na anthona konga poisa nei tu mipui za pa na chete ma neilovin duda takin kong an siam nia tarlangin he konglei na thoktu le avil tu hian
in ang rengin rami pui pui an soi tin state me uzalova van tlang kong lai tu te hi dan anga shem an ni ngei theinan mala turin ange nani pivan ram chuangi hi kan ra che ome activism lar tak mai nia thil dik lo ni anga hriata chon hoisen taka ding mai mi ani kha ti chuanin hei MLF lampang lo lang le boka kan sarkar le don puwan lel zoman atia engponi se hi kan chiar le photange MLF chuan voini som pare thla thum kum sani somni pali chun khan an office a chungin khoban neya thusoi tu MLF vice president chuan kum nga liam nuwa kan sarkar le don ati valel zoma chuan kan su khlek en hian le khathiam tamna seit ang dewin kan kalphung hi ain herdang lam don nia alan thu soin le khathiam tamna state ang dewin atin mi hei ka thiam che lawa Kerala Karnataka Tamil Nadu te thlirin kumnga zela rural tu in thlak chho ang dewin Mizoram po hi kan kal chho don ni na lang tuna ZPM sarkar po hi thil anti thavio mai ti in hun hankal deuh se mi puite su khlek adanglam chho zel don thu asoi MP in than lo tura MNF party a boina tur om lo ti soin MNF vice president chuan kan how tu ten uluk takin an ngai tu don candidate an rod dona chu thoi takin kan pom mai turani MNF chu thoi thele discipline nei tha kan ni ati aron ti boka engponi se heta hianin Kerala te ron soya Karnataka Tamil Nadu ti te le khathiam na state a hian kum nga zel hi anin thla kherem kum nga nuwa hian sarkar na in thla kherem ti hi ngai to tham takani nga le khathiam wang nge ne nga mi puyan fin to wang ti te poni mai theya tin ZPM sarkar hi tam khatchi hin sarkar ange atingot thelawa an sarkar lawang po ala tingot thelawa duai chonin thu hi an soi wai ve do mama thine mo hi chukatia karin dan mai chonin ZPM sarkar hi han cha chho tak takin an thil tumte an ti hlotling chho zelani chon ke chon an sarkar le ngei karinga amai ro chu an soi ang ni haulawa thila kalani ro chonin an sarkar non kher karing tolo ti chonin adot lengan kalang lok ayukta hi ka ngai poimo MM3 ami mal tak pu ka ngai poimo lutukania chairperson atan nalutan tia governor Dr Haribabu Khambam-pati chuan voini som pare thla thum kum sani som ni pali thlai darli lechan ve khan ras bhavana lok ayukta chairperson atan lelmal soma IS retired chu rinom na thu tiam tirin alalut lelmal soma him March ni khat kum sang khat jakwa somnga pariat khan Bihara pianga August thla kum sang khat jakwa somret pathum khan IAS a tlingin MGUT amgot kader ania Central Sarkar Goale Mizoram Sarkar noya department poimo shanga poste achel thin November ni khat kum sang ni sompali khan Mizoram Chief Secretary ania February ni somni pariat kum sang ni som pariat khan Chief Secretary ani line a pension a service hungin ram chung mai ni lo international level a election observer a ruatania January thla kum sang ni som panga khan Palestine election a India ramatranga observer pali thanjinga atel eheu avat chuanom ve lokayukta chairperson lagluna hian chief minister lelduama speaker pulelbiak zama ministers le official poimo dangte antel bokani hei lokayukta hi eirukna do to pol kantia ke point content te hel karon siam thin amaro chu anmani po henan soi thin chu thuam chak kan ni lo tu ka kan department hila chak lo tu ka ma hi kan la thatok theilovani ti khania sarkar masalam pangkhan anlo ngai sakvak lo poni mai thaya tin pu do makhanin hausa athu soina po khanin heting thila reng hianin kan opposition te po khan min tel du ngai lova ti te po kha asoi chuak hialani hei lok ayukta chungchanga bikte mo khatinga hanita engponi se tuna chuanin opposition leader te po a committee poimo khanan tel phahialani khateng khanin eirukna dohin tum takzet nin tundin hmuna chuan kashia ZPM party te hian hetiang te po hi thuam chakani chhozel hianin eirukna do an tum je hi aron clarify chiang view bokin kashia hetiang thuam chak ngai state kani te po hi poi view maya
chak vio tur zokom takania achan chu lokayukta hi body shanania sarkar noi omnima se sarkar control theilowa body shan ania antan hian sarkar kha hlom lova tin in then om hnai waya te eiru ninge ya in shiat mo an income ngai to a heti ang in hi sa thailo heti ang asset chi anei thailo ti in lo nei ru kani po khan khatiang chi te po kha complain in cm thayalo kayukta hianin a complain tu te ming le ni na engkim kha thup sakan nia ti khan an mani khan an chui zui to me thin ani chu lokayukta that emem na ni e ruk na do na konga hian abik takin ti chuanin lo halna nun na chan an omani oma hei wala shet puya kum somni panga darlon veng hlun chu ni som panga thlathung kum sang ni som ni palia alo hal to le sanghaman tura chuak mo zui ani lova alo bul korte tunlain tui aluang lo heta hian thia mo ni beng warna thudan danin wala shet pui hi a thian te pani nen lo hal to le sanghaman turin an kala a thian te pani ero sanghaman turingot an ni awangin lo hal na om lovin in nga khom na tur muna antia an tlang thung lo hal zo a in nga khom na tur an ruat an pan ngal lo hal zo a in nga khom na tura an ruat pan ngal atuma wangin wala shet pui hian a thian te hi amut bu le mobile phone a ken tir ngal huring mo chen chungan nga nuwa po alo thlen lo wangin a thian te hian luilam apan tlang ani an ringa luilama an kal ve ni luya an mu lo wangin a ho tlang ani ringin rama an rek chun zom ni som pasari thlathum kum sang ni som ni pali tlai dar thum vela a thian te hian wala shet poi hi a phone le mutbu vel pek tumin anina an kala a ho lo ti hriat chua ani chawani a chung te po in an soilok anga sanghaman tura riak tlang ngala an ngai ni som pasari thlathum kum sang ni som ni pali tlai hian zon ngala nia alo nei na bul lok kora abok khup zonga thia muni in arwang hi a chedeu to tinia poi khop mai hei lo hal na nuna chan anom thina lo hal hi ni kan soi thina a thalowa ramle nge ramngote atichia tin lo hal ani hian in kalo ngai to thin chu kadulu lo om thin lian bera chu nung cha engzat nge thi omang sawa engzat nge thi omang tin bokwa kakal rul nemo sajun nemo kan soi vek seng lawang heng nung cha te engzat nge kan ti re mang ti hi kalo ngai to thina engpo ni se hetiang system lo hi chu kan la shelo ani chek aniang chu engpo ni se lo kan halani point film ko ra thakop mai te chuna to bera hen hei MCS ron mual phole tlat maya Daniel Silo ti man de waron lar hloi kha anim o asha chiang kha chun comment section ati kon lo sei taula press release chuania a chhuatu te hi ainon veng anni ti chuanin heta hianin Daniel Silo son of Lel Silo wa Silo chungchanga local council le all NGO ainon veng chuan press release tiang in a CM tun naya ainon venga thil thleng chungchanga Daniel Silo MCS in local council le NGO hroitu te musit le diriam taka chongkhuma zalo le thamlo taka milo ma chon hi mak kan ti in kan thathiam no tak zitani anun tia engponi se I YMA kan ti te heng NGO kan ti te hi kan za thiam angaya mizo kan ni chung chon YMA hi om reng dona YMA me ba ka heng NGO sang te hi an poi mai me ma chu wang chonin pem le kha lo ngai ni point tu na pon an boina ber hi pem le kha chung chang te ni don nin ka ria hetiang te po hi da nang kha kan zom ve mai hi ngai ni ti chon Daniel Silo hian ainon venga in lein August thla kum sang ni som ni pathuma tang khan a in beng bela local council le YMA in tum enge mozat pem le kha kan dil po in pem le kha nei tul ati lo thu te YMA enga ma angai lo thu te asoya hetilai taki sensitive khop mai YMA enga ma angai lo thu te asoya ti lai hi YMA enga ma angai lo ni chon engtik ni ma chon chiat to hunala nei ve nge yanga an ma ni chung koina nin boy pui don nge YMA boy puyen phul le tho don ti te po ngai to tham takani bokang tin eng angani na sang poi ni lai MCS te hi aro puyani an ni na te hi sang amaro chu tia han chapo pui te wal tham hi ke yanin ka shelo mishing cheu kan ni chuanin kanin za ton turani MCS ani na khachu a office a khan MCS wani meita sela MCS ani na office pona kha chuanin general
mi pa ngai naran ang me hian om thin sela thain ka hria mi then khat te hi an vai chon ka ti ho lawa MCS kan officer fel tak tak anoma in ngai tom tak tak amaro chu then khat hi MCS ani ta ka wanga he ta engkim mai he tu na mi po hi YME te local council NGO sang te khalo ngai ne view ani oma an press release atang hian chu thil poi takani soi takang khan YME hi enga ama ngai lo ngot theini lo mizo kanom chung chon YME hi an hulutuk Paul lian takan nia veng sanga bo Paul tikhan ain zar phar me ka YME chu central YME noi oman nia heng tiang ang khopa Paulian a chon thil lo kalfu vek lo thil lo kalfu vek lo chang te pom thin nge yanga thil ti fu vek lo chang te po omang han sel deuh khat chang te pon om ve thin kha chu kan hai haulo amai ro chu YME hi mizo konom chung chuanin om reng dona chu wang chuanin lo engeniang enga ma lo ngai lo ngot lai khi afu chi lo kati khotlang in rel bol na le kai hruaina enga ma angai lova khotlang hroi tu te musit taka tong khuma alo diriam thin hi alung oi thlang lo le ni ne som pali thathum kum sang ni som ni pali ninga ni zinga ninga ni zana Daniel Sailo te in Daniel Sailo te hian anin kota leilain leivung hi dumping ground na tan ruaman nilawa an paya local council in a hriat rualin apai chan zot tu le apai na mun ani lo thu hril turin section hroi tu pani lam kala antira Daniel Sailo hi alo mu to in anupuin alo dong songa local council tenen po phone manga in biak zuini thataka in thania kan ngai lain atuk ni som panga thathum kum sani somni pali zir top ni tlailama Daniel Sailo hian section hroi tu te hi anina kalchilin darkar khat chunga ngai dam andi lovani chuan FIR thelu avovin kut thak du hil khopin a chezuini e khaya lai chu wat serious rem ve FIR thelu tela tum zo kani mela eng tran chanin nge FIR ye theluang emponi se chiar zom zelang hemi boruak hi hria in ni som panga zir top ni zana Daniel Sailo ne na thilom zia soipuya shilfia ngai te shilfia turin local council le YME hroi tu te len zuiania Daniel Sailo hian khotlang hroi tu te hi chapole musit taka lo dong songin ainon venga musit thule enga ma angai lo thu te ainon venga phum adu lo thu te chena tlaka angai lo thu te soin tongkam chia chi sang mangin khotlang hroi tu te alo tong khuma thu tha engma soipui thei ani lo wangin khotlang hroi tu te hian riluna takin kan ho sanani ni som paruk thathum kumsang ni somni palli jingkara zonwam police outpost a kan throi tu te kalin kan throi tu te laka diklo taka FIR a thelu zui wangte kan khotlang throi tu te laka arilu put mangtele kut thlak du hial khop a acheta wangte ainon vek mi puile khotlang mi pui musita enga ma angai lo awangte in Daniel Sailo hi local council all NGO le ainon vek mi pui te chuan khotlanga chen ho pui tlaka kan ngai bik lova anun dan le che du dan enin thenom khoveng upa le tar chaklo nu naw te tan po him tok lova kan ngai ni heng achunga kan soitak sang awang hin Daniel Sailo hi ainon veng khole tuya kan pom thei lova kan mi le sa kan ngai lovani abahan poi em hetiang kan officer lenina an tidu mai hi engponi seta hianin anon ziak le thawma se hei chu an thu chwa ber kan chiar to tho kan chiar non lo menga MCS officer te an ni na chu aro puya a hlu amaro chu eng anga MCS poni se mizo mi pui te hi kan fing to a tu ma hi kan wangai sang te lua bik lawani an performance in zero meu chuan tu ma hi kan ngai sang bik lo mizo mi pui te hian chu wang chuanin tu na po MCS tling thar te pon oma la tling le zel tu te pon omang khata khan gaming a hla te poi ka hret chok thina hetai chuanin eng anga thiam na le fin na sang takpo khalo zir chuak ma se ai upaza na te mo humanity mission na ina thilpa ngai tak anga kan ngai mo tuna po dumping ground leivung po pailo na mun tura paya tin khotlang hroi tu te kut thlang du tur khopte FIR te lavo bonita kateng te kha thil moilo takane tin pem le khal te khenei harasa po ni lemlo khiting te han nei ve meita sela hei hi chu how to lu te po hen lo hria se thain ka hria
kan sarkar lai te po hen lo hria sela atu langa action la ka ngai nin ka hria a chet ta na hianin ai non veng mi hi ni taila ke po kalung oilo to pang hetiang ani chuan chu wang chuanin hei hi chu arang lama action lak chi te po ani hialin ka hria Daniel Silo MCS chet dan hi apoi tak zetani tin hemi all NGO te YMA te local council te anti tra hetianga press release wasin takanon chu ve ka soidu chu eng anga minister po ni se central lama panga kan ho tu te po ni se mo atu po ni se kan governor te thleng po in kan sarkar officer te chu soilo mo heng ang te po hi dan ang lawat thilanti ni chuan le moilo takan khosani chuan an laka hianin complaint siam theini ole khati jong khatum tum video chuni photte se